Kompanija Telekom Srbija kao generalni sponzor regionalne konferencije posvećenoj blogu i blogerima Blogomanija 2012 predstavila je svoj korporativni blog koji je tom prilikom i pušten u rad. Mi smo podržali ovu ovde organizaciju jer smo prepoznali jedan veliki interes ovde u ovoj zajednici koja postoji. Tako da i sam Telekom Srbija odlučio da pokrene jedan korporativni blog koji je prvi put promovisan ovde na ovoj manifestaciji. Blog se nalazi na adresi blog.telekom.rs i iskoristili smo ga da zaokružimo jednu priču o komunikaciji koju imamo na online medijima sa našim korisnicima. Na blogu ćemo prvenstveno stavljati neke savjetodavne tekstove u vezi sa našim uslugama na način na koji su korisnicima, kako bi im lakše objasnili o čemu se radi i kako lakše mogu da koriste neke naše usluge. Među učesnicima na ovogodišnjem skupu blogera našli su se i predstavnici velikih kompanija i mnoga poznata imena regionalne internet zajednice. Mi se trudimo da što više podržimo tu online zajednicu jer znamo da među našim korisnicima ima i najviše korisnika koji su u stvari na internetu. Tako da je internet nešto na što će se Telekom koncentrisati u budućem periodu, kako u mobilnom, tako u fiksnom internetu. Stoga, posle zaokruživanja ove priče sa blogom, mi ćemo pratiti koje će sve neke novije mreže da se pojave u tom smislu. Telekom Srbija je pokrenuo sam svoju društvenu mrežu koja se zove Loud Up, koju ćemo ovih dana da promovišemo zajedno sa našim korisnicima i da vidimo kako će se to ponašati, jer mi smatramo da to ima dosta potencijala da se još na taj način vezujemo sa našim korisnicima. Telekom Srbija, kao jedan od generalnih sponzora Blogomanije, omogućila je svim učesnicima korišćenje 200 megabita interneta i doprinela da ova konferencija bude konferencija sa najjačim internet linkom do sada.